nagambire ebyo tashemuka no fera akasheshekerizo babituntu kushabango twegiteho a social media platforms zetu TV West Nehinda ejon Facebook at TV West UG ejon X ninga share be Twitter na basa kugenda TikTok searching TV West Nehinda agenda Instagram ninga shi IG and hona searching TV West kwenda tukusige enyima twatwazenguruka sheshe ntwa twinira makuru agakuru gaumbyanga bitari bimwe na bimwe bita bwahati ntwenda turebe yagarukurwa muri Kampala umbikwatirine na emishango ningashe kitakubentweta crimes ntureba emishango yonjire okwiba okwita ebintu nkebyo bituntureba police muri Kampala ekozire echikwekweto omusaidiza katokwe kwenda ngo bakwata abantu abarukunyangara z'abantu abokoraza abantu batabyamire abokubiya obushaho wazo mu town wakora kasente ka urumunota hakurokora abese heka yawe hina bakategerize umuhanda bamwe nango bahendera abafunere no buta abandi babita tosene tureba abantu nibamwitana bamwihaho pichi abantu abokoraza mobile money na last week yahwire hino bayisire ebintu nkebimwe ntureba police kozire chikwekweto nangu hajira n'amasasi agiye atera umwanya ubundi kukanga mabo bako bakozire vi abakwenda no kweshereka ebintu nkebyo katwanze twabireba tuguze mu mission program ya sisemuka masasi ganyotso okumala ekiseera polisi ekatwebadde edumira DPC waayo Innocent Mubangizi n'akulira ekitongole kya Crime Intelligence ekatwe Wycliffe Munjuzi babadde bagobagana n'abagambibwa okubeera amenyi b'amateeka abanyakula obusawo bw'abayise n'abakwata abantu obubadiya ne babanyagako ebyabwe mu bitundu bya Clock Tower mu Kampala. Ekikwekweto kigendereddwamu okumalawo obumenyi bw'amateeka mu kibuga Kampala nga bayambiddwako n'abakesise. Kikoleddwa mu bitundu okubadde omuwala gwe Nakivubo nga muno bakifeesi mwe badde beekukuma ne banyaga abantu abali mu kalippagano k'ebidduka. Kyokka poliisi ekozesezza obukodyo kubataayiza era olukubya amasasi mu bbanga buli abadde adduka abadde agwa emikono gya poliisi. Amasasi begeyongedde okuvuga abamu baddukidde mu buyumba bwabwe nga n'abamu basangiddwa nga bali mu kubunya ku gwaddyo. Poliisi olumaliriza okubakwata ebatuuzizza wansi n'etandika okwaza obuyumba bwabwe ng'eneesanzeyo amajambiya obwambe enjaga n'ebiragalalagala ebirala byonna bitwaliddwa ng'ebizibiti. KCC oluvannyuma emenya obuyumba buno okubusuula ku ttaka. Poliisi bawadde emmere yaabwe gye babadde bafumbye ne batandika okulya nga n'abamu basabye ku mazzi g'okunywa olw'emmere ebadde batudde mu kifuba. Abalala bongeddemu n'omunnyo mu mmere nga gubadde tegunoze. Emere temuli munyo ati cabbage ze batuwa wano ziba tezigenda ziba zitutuka naffe cabbage eziterika. Ekyo Kawala omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emirano akakasizza nga bano babadde bateega bava ku mirimu gyabwe ne babanyagako ensimbi ku kifuba saako n'amasimu. Ng'abasirikale bavuze tebalutumidde mwana nga basitukiddemu okulaba nga bakola ekikwekweto mu kitundu kino ekya Clock Tower okulaba nga bamalawo obumenyi bw'amateeka okuli okunyaga obusimu okuli okunyaga obusawo ne cases endala. Yenyamidde okuba nga basinze okukwatibwa mu kikwekweto kino baana bato abandibadde babeera mu bazadde baabwe. Nga olunaku olwaleero tukutte abantu 18 naye nga ekisinga obubi abasingamu baana bato
myaka 12 myaka 13 nga n'olunaku olw'eggulo era mu bitundu ebya Clock Tower tulina abantu betwayodde okutuyambako mu kunoonyereza abasoba mu 10 nga naye ffe tukyagendera ddala mu maaso n'ebikwekweto byaffe. Oluvannyuma bakwate batwaliddwa Martin Kiza ne Lugendo Chris Paul bebakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Mwebale ku Bushenya okuba nibyebyo izo hideouts zabo kandi kuzaho zakwatana zaba nyingi nkimanyisa ngo workwirukanga ho torabasa kumbona ukana namoko arataho muko kubanza akakarabe nyuma then akaza mukakurataho handi hacakaza hansi yo mwara. I think well done abebyo kwerinda nambahine kimwe abasa kuba mwayuziyaho abo kubembera yongera kusisikara mu Uganda abantu mbongera kutafa yo kuza gukora akana nokatayishomero kakwereka ngo tukakwenda kuzayo nakatoroka kariya street nebindi nabureba bwa buryo bwana buto munongano yebuza abantu bine bazire abo kubaha myaka y'ibine umwana shime kwatakarjire omagaraga bazire be konka muherwiso ba this is what is happening abebyo kwerinda mutongerere mutwani kandi ni mwabazire tuongere kuronda abana bito hibari turatugaruke tubatamusitare ibyo mwana kandi mu mwana kandi ma yes nabasa kurema but you try by all means ronda police musubire mu kiboko muto mwishomero ry'amahe you know bamucinzirane nebindi ubundo kajiro watambira otherwise ubwanda buturemise kutambura hanku tukambara yana za kampara baterese mutingu jukwata ni mbangisherekere ko untaka utegereza ko araza kubyama woro wenkana mije na nedirisa zicinzira mbone gamba nawe namaze mu bushuma bwe yonjire kandi recently tukareba police yeri kushohoza crime reports yo mwaka 2025 kandi obushuma niyo yabera number 1 aha list kandi ko kuyagamba umugambarizi wa police aho Rachel Kawala ari kugira mbu nchikutangaza kushanga juveniles ningashi abasibe abemyaka mito ababana bemyaka mito bari muno beyongera nikireto aci either nitonkabazire tukozire chukumara kurinda abana bitu abokana twari bahano muri Mbarara City ba street kids burizo no beyongera hata actually harje no ko street kids hazona street men na street women ushango mushija mukura rya street and of course obushumana buno butugarize nyuma waba wakora umuntu utakoreberere kaizo bazitwara akasimo biro kasevingise wakafuna nakakuyamba mu business ako bakatwara so ninja police eri munekora umurimo murunji aho ibukwe kwete byongeremu nangute na Kampala yonka na nezin departments za reason kahi bashime kuteka mamani kurengwa abantu badiringa nabo abantu bariyo nube yiyu miringo minje hatunkaha nimba nindeba umuntu nakujangu ariyo mwirwaro ayino mwana we arwire cancer for example atembwenu atembaze ndemere atunaja mu kampi cyo kuno yobunda hakajiro wampereza ka sente akorabaho umha akorabandi jamha bukiza kubo mwazi yashahanka zinga ogaruko mbugana hachiza kwa ho kwezo ogaruko mbugana hachiza kwa hemyako ogaruko mbugana like then what went wrong bitamherwizo bembera nkwerietyo Gideon Senyo Mosebo twakwakirana no mjenyi witwogo mutwakurre omjenyi twamwakira rero mbona tutebeze ubundi tukagire kitwamushoma yabari wa mnonga chalte na Jemima murire muta amheru kubarga story ya operation wajangu abantu aba bagende baronde echo kora akana kashoshoche kandi baketa umurimo gwanje tuya murembo rwambarara Bus Park na mnonga nakwereke cyane kikwereka ngo ubuzima turiyo mu Bus Park ejo ne Bus Park yambarara na mnonga side je ahife okushanga bus akuside yo ruguru niyo taxi park ntakusibize nyino mwami Cyrus nyina tuganirire we naguza enkito binjira bazimanyanka za nigina ezezi yebo ebitu nkebyo ndatuganira abantu binjoko na mnonga abamache na baro hagati nizo ziri amurembe Cyrus live TV West tanchiraho oramusera n'umurembe tugama mu rugwaho. Yes, TV West mwebare kutereza kandi mwebare ubuhereza bwanyundu ubusima banyita Cyrus ndi mu Bus Park nta numwako gwahwire kandi agambireho nimwe sangwa ninyo mukuturunda kuno nserdi ye TV yonka yinarebere mwebare abwo buhereza bonka mwenu norubo bwire ntucera munonga tuntu ntucera munongo mbwire bwo nyuma konka hatukoza kucera ukura waho amani
aba operation ziri yo mwihanga muno gihe tate nimbasa kucyera muri garkumuka mwena nico bura cyatugarire nyuma mwenu timanye turakore no kusaba wonka basubuza ubona na wabareba misho n'abatobona bine ruinkoze n'abakuru bine ruinkoza misho mwenu ubona abantu bona taru umusubuzo we na seneri rumbwiro yes tugamba murumo gwawe then later tukushara akweshongeze nkomushubuzi na mnonga tokamanye mwebenza ariyo nareba ubasa kuja kuterezo mbazi reka tugamba business na mnonga ariyo kwa hera kwenda kutandika ku bankiwe nabasa kutandika ata ashobora ata inkuto najiguzata ajigurata ati okutandika business tekwetagisa sente nyingi business ne yetagisa umutugu wawe gyotinda umwinza gukora iceki ube ncucu watandika nacyo usabe mukama kumuje cyeco necyo kubanze cya kabiri business ne yetaga mu buntu bwesugwa umuntu yakwikintu cye Kampala wacuguza wabara kumuhe sente ncyake toguza mu business roba wagwa ekindi business ni ndano kwe hayo ukire kare mununga nkinko kuwasanga nyonkire kare wade harumwebe byo kuteganisa konka twe hayo tucera tubishabira konka twe hayo tucera usanga nyumwazo yo berutabire tatkanze futandike rinde risizo konka ye business niko kweli yes ati ngompwire nko umuntu ari nakureba yanaenda kugura na mnonge de yankezi kitokezi no guzota yes hato umuntu yanaenda kwiza wanje kusubura nigi na nyoni nsubuza abo kwiza abo basuburaho wanaenda kamaka twara nigi na sente nke neza abantu baburizo nzwazo ryo mutwaro gumwe ne 12 kanana gumwe na 10 amune za kashanza muno bw'abana kakaga na n'ubwishatu burumu konka mwenu no kujya ngutwarya ho kake ihanga ryazo miso tutasiba ntwiruka nimwe mutombe home ntukora cya tutukora business kujya ngo tujugoba munonga konka no kujya ngo tube turuho yege business yitwine okay ejo mwanse mutari na trebegesha yana ndakuzo business ya nigine mitwaro 25 cha business wena ariko kuzo business ya nigina aronde mitwaro 20 waija tutandike business ebishecho tukuza kwebuza tukuza gukora cwaronde mitware abiri aizaduke gitutandike business kandi akore nanye ndukora twena ntubaho kambuze kibuze iki umuntu yarete mitwaro 20 nari 10 nari 5 akatandika business iki ari sente zibasa kumugobesa zinga imbese yashitiro munigimbe yes mitwaro 20 wagenda je ukakora je mukama nabasa kuyambo izosange wakora mitwaro gumwe n'icwe z'amagoro wano urye bikomande ebyo ubwire nurye kikomando cyasingira 10 no sigaza gumwina wano wajyo tukanya mizu no nyage sente ncagasha basenje 5 wasigaza gumwe na zingayi gumwe 15 ahwa no usanga wa savinga hwa konka muteka ko ina 20 gobesiza zingayi gumwe ne chweka mitwaro 20 gumwe ne chweka okay wagamba abikwe kweto operations bibashize bata abenzi bashimikwana bakora hati mwe baraba TV wese twarebo murembo Kampala abageta hansi uko myara bari babirukanze hati mwe baraba TV west mwe no bobwire twena tusobangirira nubwo kora chache nzizura tajya mutatugiye kusima no kusobangirurwa hato umuntu akajya atinze nka yatkanzo hato akwanura abembezi bedini barabo kutuwoya okumurza ato sankuwaza izubiyaho kugana bwene bigumaho hata izubyo n'ababine n'abebembezi bitu operation zore kugenda miso abebembezi mbamba chumanya taro DPC arukora operation abebembezi batakuchumanya DPC wogo nana chikoranka hata nkati operation zore kugenda miso muri Kampala bebare bomba jamba terizo rembo konkamba terizo rembo bata abana barumba binga Kampala abo bokora n'abageto umbwire mbo mwe hato no kwa kane umukwa kabiri umukuyikume na kumwe aba bana bonga no bemba hatishati mbabakunda munonga ngutumuntu zo mbageto bitu atagiro wabakwataho oramba batishati tinzagameze kibine mbabaheza mbabate onohura mubaja ngwa ngutwabahana ka sente ngwa abana bitu ati mbabinga ngwazi mukaja muna abana banyu hata mwababinga abana mbabinga ngo bazinkaye
haza atomuyigana hine kintu kinkureba ekikwiza kuzamu konka bebembezi think mu bibakirebere abantu arumbeho amasuko haza abantu bayeho amasuko n'ikintu kibi munonga no yakwera society ha akwa wasanga abantu batine masuko ukisanga umuntu abona ajya hatumye n'umuninza gukora konka ninkora ki tinyine cyo gukora hati n'icyo kintu bandi umuninza gukora na government ite kukireba hata abantu nibeho amasuko bayeho amasuko ninjya n'umurimo gwabebembezi ugarra mw'abantu amasuko hati nkezo operation zo kurano bakora abantu tunungi trade order n'ikirungi futebekana setawuni tare town nungi tare town kujya unebonere tatebekine konka trade order wagire tota icyeco ncucubuzo hata abantu tutwire omukintu umare imyaka 10 yo wizo murundu gumwe kintu kirugemo nuko nicuba kibonire konka hari abantu abataracicenge ngo kibonire umuntu atwire omukintu emyaka 10 n'ikirungi wakucumwihamu ubanza umwigese hateki neki ni kibi ekeki neki ni kibi twakore kina neki muzaha konkiyo wiza ati norankanye mbendi musubuzo wanigine mbe nimpsya kuri ife n'ufitera display hato umuntu acubana arabaho izariye bikintu akigura konka hate bintu byona mbajya ngo bitenke omunda tutwenda kintu cyawe cyona heru ngwe duka yiwapangise ne komanka nanye ndukupangise duka ni mangwe kane komanka konka nanye ni mangwa aho miso ganje arhoki akanya hato nora mbarwana nakakanya kanyo miso wera tokona ngo kono kungisiriza hato umuntu yakushango wawe akawujya ati na shade je yawe yorumu shade yawe ati yo narona ngo kuruta kandi hatekeje insonga yazaho nabebembezo bo bwire babuzire nurundo mwebembeza bura urundo mwebembezo wabasubuza bura urundo kwanajya ati n'umuntu w'abantu ati numako nk'umuntu w'abantu antugamuta n'uraya ati ninka meya urunda meya bura n'ubwire wateresu ya meya no wasubutagisanga akwa nana amayicoza kumbuza hato kiza kurebora operation ezi nuko nunungi konkengere iziziremu ziza kukosa abantu abo kufuna mpora sera so tujya kwendera government ekoreta akwazo operation zino gumizamu konkano basakhabara very good ko umuntu waburije nyondi umuntu waburije government cyine kora n'ikintu cy'umuntu abantu itwe government yo muno gamba nanye ndi mu government ndi umuntu niyo government ata nanye kandi government bine police makers yes atbo bine kwiza kureba abantu kanabitu kandi babo kubisabona government yo kugamana government kandi hatuborekere Gideon na TV West aro kinde kirimo ni cyiza aze kibi hata noreba gukora operation bona na wambuzo ti operation mukora ne hano urabajya order from above ntonto mamu president abantu bakore bikwekwe to basisirizina rya president Museveni tinkumanyo bebe nabereba ako bona no urambajya order from above nekiragiro kurgahigo umuntu kiragiro kurgahigo hato wenda kushoborora kujya kutene bare kandi rwo PS ne ya World Bank hato kiza kura wabuzo tu World Bank ekombeke ngutu kasa hato nkoko wanyu mukisenye mukuza ari ruguto rwa World Bank aturiyo atoreba ngo oda nabo barumba gito mungora bobo ngabo to kujimanya muzombantu musoborera abantu taro umuntu arwange kintu kirunja hansi y'igoro takabaho konko kuwakireta government iha abantu ubwire abe baryo umyanya itari gazetted ebaho ubwire bagengo aba abantu twabatahana na rero murasange batariyo ata mwumwakoresa force konko kuza kureta amahega karwo mbaraks gaceza kurwo mbaraks atumwabinga abantu hatunyonko mugatinche ato mukambe ni nshinga ho nemfuremu ninta ho mfurisha akubata ko korarana batambura nibingi amubingire futambure kiro ihangwe hato baramba tambure kiro mbarundi cyo kwiba hato babebembezo mbajyango bariyo ko bahunani konka abana mwara batine cyo gukora abatine cyo gukora mbako basango mu office mwe muri kujya muri mukorera abantu no mu office mukurugamo mwebare TV West echo nishako cha Cyrus ebigambo nibyebyo akashosho cye no murimo gwanje amazina nisenye mu Gideon tuyaho murembo rambara omu bus park ntonja kutfaise bitunke biruramande kwikora akatano namwe tonje kutunga bitekateko by'umuntu waburijo namwe omwebembese tukamanya yes operation nungi atazirigiro mu cities azo municipality nyuma yabaziyo ababushenyi shaka bushenyi nabo bakirorizeho porampora n'umagomborokwe ntura nzikuzayo ako nchikweto rihanga konka uko yagamba mwaza kushito mukora mwatwaza muda district zimujinja bakatawe injection n'abashoboza bamwe nkai
ukareba RCC omwe yajya meya yajya ngo mbanze mutekateka abantu mutekateka twagira umwe twatunga kurwo mbantu nkabo naba nk'abashubuzi etawuni yese ni tebekanisiba biti ya tebekanisiba eta abakire kangaro mu studio tugumze na program ya Synchronous Gansenye mu Gideon aho murembo Rwanda. Webare Gideon Senyomo kutuletera umushubuzo gwe kandi akongera kutushobora business yeye no kubira mu bigenda business environment obwa hati omusiti okwere bito koko mwine kuchumanya narebo bunda rugamba kintu cha trade order eri muneje no misho kandi obwa hati yatanche gukora municipalities hati yizire twine kureba ko twabasa gukora business under the circumstances obwa hati ezero hayi ibintu byanga babiringwa ubonye twushobera umunyayigana no makumuhereza umwaka yarebera imememe mutubashamwe kibashamwe kitarihinduka taragaho kandi tubentura abashubuzi beyinja bakora mu maduka barikwetombuita barakugira ngo abarkwara heru abarugurize ibintu aheru mbabaremesa aba customers kutaho mu maduka kubana mwe bagora mbwene hatababihireho ngo ayibambe ati bikire bitishobire but nimbasa kutwara mu igufa eriyo kugira ngo maybe babuzira hiba directing aben ho baza umuntu naragaho ubundi bintu abitwara bitomukajuki ninga abinagisa buguzaguzo kuyaguza then azakurondo kwa aratandike busia maybe ejoniyo yakubasa kubera point omukinkure mu gihe kikonkanya bwanje ninjangwe tawo no kubonera nko kuyakigamba this is what must happen kandi na n'ubushumanyo ninjangwa hagati y'itawo n'ubwa bwacendera nk'abana bwana reba abakutwara ubushaho bw'abantu banya bakatwara za necklace na chinkebyo noza kushangushanga ngo obwo mwijurura no kushanga buriyo mama gisirizina na mutahiwe umuntu kukora mu nshaho kabura no kumuhurura icyo nkiba cyacendera nkiba cyahwa kandi wabo tine mweduka eri kweze kanji manyisa ngo kuza kujabirira mutawuni mbaza kukwata idol hata hagati y'itawo nahagiraho buteka hagiraho umuntu ija opakingo mishoge duka ogure bintu otomotoka utsimburo genda okusira kwijo kaza kuparkinga makanising then okaza kugura kuri yerugura high street oshanga ngo bintu nibikuteganisa sanyanja kikabekere kirunjo kwihaho nyine tabire mu directions nungi kugira ngo twakwereza weeks 3 konka hatumbwenu abo abenyanya twabatabarwe abagaraji twabatambika rugazi abamanyaki twabatoku ninjangwa oya kabasa kubakarakinjiremo konka ahasigara mwe bari kushubara basebona banyabo ebintu byontu byetenga kandi ni bango kintu wabo kinde kiri kirungi aho rukubo ruhona ntukuronda. Alright, program ya sisimuka ekiri munegendo misho tuchkwinire binji bantu mwe ebutashime kuba numufera bitu twenene mpapura za makuru ko kandi tuza kwanza twazo mukahumuro kace twariganye tuza kwanta tukoletere bwijo mu mpapura za makuru New Vision amana no rupapura orabukede mutakarga. Otaferwa mama nukokusana mukwana agiro misuka naza kuza kwetonda na buri kimwe cyono kureka nkakire yasukubana yiwakane chito chikoka kandi sukaba kubana arebo mwana we nana izuka umusayigu yagiro miso ukureka asesha abukureka ngumwana we yagiro miso ukureka nakora kina akora utaka ke bakandi zukomnyaro wanje mari kujanti activist nihita buri saha emone chweka zo mu abazi wagiro miso kantandika kuri jimonoka izuka ngonoza ko ene VJ Rama until when can you hide the truth izuka kanu ene VJ Rama the fantastic mafras tora kwantu makane mbera buri kimwe cyono kwa rukoze rebati ekibi ubukora polisi no jiro miso nukeka no njya koreka unotina munyana wanje ningamanti ekitu nyibanchoka akotene kwano kafera baketa emazaz guilty like how these people have helped you goma activist in that oh emazaz guilty Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka aha Nzizo 07 twaika 7 stop
Aha. Yes. Katuraba muhanguzi witu today. Yeah. Liataja tunuli thank you for watching. Hello. Wanji. Nogamba chisebo. Ibye sebo. Amazina gawe. Amazina Tumuinerevi no manyo wa kuterera. Hapana. Nibanyetara Zack Banks MC the truck driver mvujiwe mpango kuruga live TV West. Nakushemererwa wishemwe. Akazana kuba kweta chamuka na center no kamanya. Ninkamanya kurungi munonga. No kamanya kurungi. Yego sebo. Garuka mwambira amazina gawe. Amazina Tumuinerevi hine message yiwareba. Najireba message negamba chi. Ngunahangure mtwara 5 kurgumba TV West. Yeah! Kata kuraba twenge. Ngweno tarindaho terasta bibira chatu na mnana star ishatu star 10 hash oyegito mukazano bugahati akaroni kagambwaho buri hamwe. TV West Nehinda we bari wachiri twe omukiraka and of course nanagizire ngwakana kakira kutukubantu gambira bicarye ebyo ebyijo mu mpapura z'amakuru kugira warugo mukaho rukuzagura new vision ningo rupapuro rwabukede at least obeno umanya echiwazagura ebirabe birumu new vision yakasheshekeri izoba deke mother suspect charged gutumurebere ari kurebekaho omishoga court izoba area nyumwe bazo bit of course neri izoba naza kubana gari ku mukoti apeje yamukaga babukuretero mbwijire reba ibagambira umukoti ahabe natura abantu bo bagambire ci ubundo kaho ba neighbors abene baturana wabena yetwaza tane bindi binji ebuku mukwataho babukuretera apeje yamukaga bantumwe mutakavera. New Vision crime sniffer dogs led to 15,907 arrests last year. Sniffer dogs zikumanya nkembwa za polisi rebo murumo oguzukozire kuchira munonga mukugezaho kuranisa ebintu bikwatirine nemshango omwihanga. Government gets 2 trillion shillings for cities, municipalities, infrastructure. Namakuru marunji bunonga, twaza kureba mbientunguka yetujara papara New Vision oreve, municipality yawe, ubajigambireho ninga city yawe, biteze sente zone zakubanza korari tugamba infrastructure, tugambe bintu nkenguto, nebindi binji noza kubimanya watungo papara rawe ra New Vision. Parliament oyijukeba MPs abwa hati bariyo muri cyankwanzi hine barimo baganiraho tuzakwantu bikoretero mbwijire bitota kafera no kushoma budget ya opposition yekozire ningasha yitwa kweta alternative budget bona abantu ba budgeting abagira priorities za government zishemeye kubazirya hana naha sonoza kureba priorities zabo bastire kahi budget ya page ya mshanj New Vision Burura kasha tota kafera kwetu njaka tabuka waka toto magazine no kashanga New Vision akana kaberere bitu nabarimu activities za kubasa kuyamba mwana wawe akagumana engaged akashoma reading akakwata reading skills improving reading skills writing skills harimo activities zo drawing shading puzzles nebindi binji bitu barimu bagamba ahali leadership student leadership obundo mwana wawe ariyoko naenda kuba head boy naenda ko entertainment prefect debe chashemerire kuba nakora babikoretera. Sports today why government is adding 905 billion for AFCON preparations. Yes, turumuntu etegura turibamo mahanga garabenega hostinga AFCON so ebishaibi tusheme kwa biri ya mtinde nguto zitu tusheme kwa ziri ya mtindo hotels akituraza as teams nebindi byona biturebe bukira ryebyo as sente neza kubane zikorachi
twaje no business ntugamba binte bukwatine no mushoro how tax plans will raise the cost of living. Yes, omushoro okugutuma okubaho kw'abantu ningashi cost of living kwayeyongera noza kono byetunjira New Vision bituniwe rukwenda kumanya binje bukwatene nebyo mzano university games ezemuzigendo mission pira y'amashomero n'ebindi binji noza kuba no bishanga omuri papara ra New Vision pass all level chemistry study materials bazikuretera omuri papara ra New Vision bitotakaye wano kureba babantu 11 abaferire accidents Masaka Mbara road ejebire mu basi ya Kasaba eri kuruga rukunjiri eri kugenda Kampala abinji 11 itugambira abafire and abandi bakiriyo miraro n'amakuru go busasi bitu New Vision yabikuretera ashinje kumibirizo nk'abantu mwe noza kuba no manyarye byo na nebindi binji wacho ine kora kwate kumibiri gender street oronde orubapara ra New Vision katerebe bijo mu papara orabukede Bukede inamakuru omurimi oruganda izoba nerya hati izobe ryo rwa kashatu mwana witu neba ebyija hamutwe bagira nti bibino police byezude ewo mutemu mutuze wa America omujuvu cyo neco kubanza tumanyisogo tematemera bana then bajanti bamusanze nebiso nakuma akatabudde bambega njakoma ko nabo bambega tubakacenjereje nabo kabatabwire so arwaha bamukoreka muzokire bamuzwireho byona byo muri papra orwabukede akasheshe kerizoba then bajanti yekoze obusoronga abamutute mukoti urangwa abantu mwe bintu mbaba bigenderire konka bagira ngo ibiro byo mushumana makumyana byaheza kushika ubu afterese mo wa papa mutashira ensitano yo kununura America mu Iran bakozeseza enyonyi 15 indazi ruhwaha bakoreko kwa yo bakira America babo kurwo mwihanga rya Iran omukanyoragano na rutaro ruhurugendo mesho hagati yabo ya America Irani hamwe na Israel yona babishobora then aboluda oruvuganya ba wabude government ku budget ya 2026-2027 ni mureba haha Joel Senyonyi na nabatahibo kubizera kubahabwire government aha budget iyo neza kurara yashomwa omukeire karinganire ahantu bakoreka tubuza kamisona wa URA bajanti company zesimu ezituwora sente zijibwako musoro ekibuzo yakigarukamu ijakwa notunga answers zacho kurunji mnonga ha mpapra urwa bukede then bajanti ebiwobe akabenje kasa abantu 11 echazanga na rupapuro rwa The New Vision jema yarga kubigambaho basi yakasaba ekibireho nojakwa no kirebo mu rupapuro rw'umwe urwa bukede hamwe na The New Vision debo busasi biwobe byerere omunshongeji omuntu okusimbura kumangu nazo mwanya nanka okahura mti yahikayo mazimane kishasha kandi kihaho omutumunda beitu things do really happen kandi omwentu shangatire cyo kukitangisiriza beitu omuntu wagumaza kusimbura omuka oshabe ohereze urugendo rwawe misho garahanga then ubundi ibyakwasa kuza kuberaho ubundi ukacira ninga na warugendamo konko abawugambirana na ruhanga wawe tubarakwe kwasa tujango ubundi aho hakiri ebyo mizano biriyo mu rupapuro ru aha page ya hamuheru noja kwa no bireba nabyo tinkwe nango shembera cyaro ko bikunda shirindira kumizonka urupapuro ru kandi no manya binje biri kukiraho itwe twakujabururaho aba Arsenal hi how are you akasheshaka how did it go mu UEFA Champions League nyechuro mutitire mutaho nije ningatije urupapura rushome urwa bukede noja kwa no manya ebiri kusingaho
program ya sisimu kechemina jando misha and of course ntuza kwa twina abajunyi kurwo mu crop champion iwo muhinji ebintu bikwataho abukantureba abahangu mbikwatinene byo kuhinga no kurisaba kujambo orezo mwitaka turacire nkaruriya ino kuracendira abo bintu bityo umuntu kora nkabantu hati tukabasa kuhinga tuta kandi tukabasa kusharura chango and of course abo baba bizire ntuza kuba twinena no muhumuruza tukureba nshonge squatine nemuhondano yo maka abo acere mune yonjera tukakora ki kugira ngo twagicendeze bibyona noza kubona bitongo program ya sisimka abo hatikati zo mukahumuro kace tuza kuba tugaruka mutakarga TV West. turimo abakugira pressure benda itwe ushanga pressure eyenda haza nayo nekera mwini nayo iboga munkiro gushana nyine because umuntu natine shonga bo bariyo bari hataka kwesika kuliyaga okay kokati kwenda kugira ngo nabatine shonga kuleka natwe nashasha either chehanganira ninga midwife we yabora kuba active munonga abantu kutuma yewe ko kuja doctors become very serious nubwo kwa buryo mutwe twine kumanya ngo n'umutwe gwasenyige kuko boine mu clot kiningo ine mechinde so nkaba cyarabenda purposely buri kanto kona kashime kumanika aba attended to no basako boine n'umutwe to kwezo ine mu ruzengera yes nebeshaga manche but also nebasa ko play clubs so usually wabineka 1 or 2 weeks abyehanganira ngo nebizo ugenda atoshana na converse ngayitera hansi umwe abora kurugaho so pregnancy eba risk yamwe y'abantu bakufa kitararire twinhenje yo abantu bakosa drugs injectable injaga yo kwetere chikato injaga yo kunywa umucayi jaga yo kuresa wazigamba uko bimba kwirisa yes so abantu drug users especially abo injecting embazi then obwiro bwinyi bafuna overdose yes overdose oburangu yabatine shonga yazo mu hotel yabyamo mukashe bashanga zirata atorireyo ahabwa overdose then lastly twineho diabetes shukari na elyo yese elyo mburwire bo nagabo bwa chronic problems konka tushangira abantu abengi shukari neyo ho mu kiro so yakosomba zigwe nga itere chikato yabarya kushopinga za moya zo mu rumu yabyama ehwa mu turabyami ro hamwe musya bakanyincha kare hotel ona yaja bisho mushaka atakwira umu kakazo umuhanji kare so abantu abinembaze ya shukari they get sudden death aba overdose shukari bawamu kandi cyo kugira ngo actually right now even nabasha wota kubasa kwata shukari y'umuntu kagiteko mbuteka then no gogireke gumuri herisefa ahiguru kusinga kugumerya hanze umuntu especially umuntu kanatura wenka kuko hano tura no muntu nabasaka to muntu umbyamina ukanjwa ngutarije yes yes kuko aboli wenka nibikira kutushoba so ebikuleto umuntu yafa kitararire please number 1 no umutima nemisi nibwita abantu bana hari 10 umata bakufata kitararire ebindi bibagana abandi konka twine ngu oire ho burwira bwo mesine no mutima twine hebintu kugirenda abantu abayambaza kwa shukari abantu abakoze sadizi drugs eje yakutosha abantu abakurwara cholesterol cyane cholesterol yesinjire yo okuba ignored abantu bakugifaho ebishaje bitambura mu shagama nabwe no burwire nka shukari nka pressure konka umuntu wo kumuzati tine pressure tine shukari konko shangagira cholesterol yahiwe hateje ne mariga zemisegen then you collapse and
nehinda TV West program ne asisimuka ndicho butundi charity kiyo program yetu mpaka shaishatu bitaha keji twayakira umjenyi wito twakwanjurire okorugomba crop champion abarukoro rwezo orwamaza kututebezaho tukacenga tukarwetegereza amnonga kire nkaka akutwire mwaka jura kumangwe ibintu bine kubana bikore bitubibere turebe nurwa applyinga ninga kandi ndu applyinga ruta ebintu nkebye bikwatenana ebihingwa orwezo rw'aba crop champion panga reji kanjakire kandi base okutweyanjurira nabwanyuma tutandikiraho turebe crop champion niki kandi orwezo rwaturetera nurwe rwatwa kwakira dia bale mnonga amazina Chomhendo Trust Rohi okurgomgold wanji izina Chomhendo Trust Rohi. Trust? Yes. Okay. Rohi. Yes. Yeah. Okay. Yes. Murire mutabare bibasimka. Turireje. Ati elizoba nija kongera kugamba ha crop champion turamuhura abo kuba hati yatinchiri mugenyi mire nija hano ya buri hihi na mande tukuganira ha crop champion. Naba mwetu wajukorise wabaki. Chinto kakitoje sa twachikwata konka mbwenu okwega no kwabutosha. Tugambire mbwenu crop champion. Necho chire nabatakajuriraga bajurire abatarabyetegereza bongere kubyetegereza then leta babukorise twongere ukubigambira batahibitu. Ebale mno. Crop champion no rezo orezo rutekebwa ninga bwenu spraying bwa aha bimera byaheza kurugayo ninga bwe tugire byaheza bininka weeks 2 kanjere ngwa amababi niho tukutaho crop champion tari wo mwitaka ekimere kini tukifeedinga cyonyine tukurabe mu mapapa bo kuba amababi yaganigo gakora ki emere crop champion nezira omusaketi 2 saketi yo kubanza neje mpango kandi yeri mwakajiko kunkeje nchete ine mukajiko kunganiza kubanza nagamba ali content ali mu crop champion nogu ali NPK ogu ali 20 abandi mubire mugamba ngo tubanza twagura twa developinga omuzahansi mugura NPK aine phosphorus ari mwinji yaheza kuruga stage yo kubanza konkati ya crop champion ne iziramu no rebe ngo itwayited balanced abamuhikangu no enda ku developing hati ya greening eje kuberi amababi ogendo za gura NPK kandi NPK eriho nga nitrogen yo nyinji kandi ebindi biri bice kunkani ano watere kinyonyi ebinyonyi bishatu na ibare rimwe no waza kugura NPK ogu ali balanced NPK kunyize nimbagambira mugasho gwayo nga nitrogen yo neyamba greening kandi phosphorus neyamba okuzimba omuzi konka ati atwaza aha potassium yo neyambaho ombera yo bwire kati y'abantu abinje jure ryo negwa waza kubyara nka ekihingwa cyawe ninga we kimera cyawe no hino kushanga ngu ekimere kine stress ninga we tikikarugayo je kininka kiri kifufunyire yani bakuba kucheta tinkuma chifunyanyire ati ejo niyo mbera yo bwire itukugambaho iwagura crop champion cyanda rufunyanyire ninga niba abantu kwerukozurwe nosha ati ebyo nibyo bimwe crop champion nibe kubane kandi crop champion wa mukoze saje nabasa kubera wakoze stage yo kubanza itugambe ya vegetative ngo kunkuza kugambera wajikoze saje nebasa kuba resistant to some diseases nti waza jikosa disease zezo mwetora ninkoko kurisa jo mwana takuza kuba ainechi takurwara guzibwa crop champion age wajikosa enbebe kuyamba kandi ine muna content ya calcium ogu na yamba onkiwe olyo muntu no hinganka kama papali no hinganke nyanya ebyo bintebe kujunda juba bya aza bitaka hire iwata ho crop champion ne kuyamba habwa ka calcium kandi other traces ezi halimu brown ninga we zinc ati wo muntu ori kumanyanye bya science no manyo mugasogo yabe kuba nibi bitari munko muitaka konkanu yanibwa mbweno ezezi other traces ninka oil engine yo mumotoka ntino NPK yo ne fuel konka other stresses ezi nizizidi oil engine yeri kuyamba ho motoka kutambula mwene kimere ni zikiyamba okukoraje then crop champion age
ntukuadvising ojo applying omu stages ishatu eyokubanza eya vegetative eza kurugayo nk'obubabi nka bushatu ekimera cyaheza kumera kiti cyasyo obubabi nka bushatu aho no applying umurundi gwo kubanza ntumanya nka harabaho nka weeks nk'ibiri ezo nizo tukuadvising ogwo kubanza then ogwa kabiri cyaheza kuleta nk'obumuri bwo kubanza nabo bona kusprayinga then wakashiraiza kutandika kufruiting oba cyatandika kuleta ebyejuma then ogaruka konkaba abo mwani after every harvest oine kuba no fuyira kuboostinga ekimuri cyenjere kwija rero bone kureta ki anisha bango yesu tugarutsire buri kweza kusharura umwani waiza kusharura nkawashara nkerizoba ukashesho ine kufuyira kashikana kuba gutahwa kandi banashora mahuguri yo gwahisize akasigara ahubwo bitumbwe so still nawe ni still ati yaguriya nigo kuba niguhwaho kandi hakwijo gunda kuba guri continuous perennial crops zo nizeyongera yezo so oshemire kuba no fuira buli after every harvest ninga baza kureba bo bumuruboni bwenjera nigwije ababo mwani then nimwaba abebitoke mbere nibuzangwe ebitoke ntutawuta ebitoke noza kurimanka omside byaba bikire bito noza kutahandere konka byabikuzire biri biringo abo kuba gukora akoze spray eje yitwe yengaro nibizakugarukira konka nokosa ebye noza kutuza ku feedinga eche kitoche musta sinwacheta sakeche okay aka no tukuza kujifeedinga so noza kurima hanka kino musaidi then otabula crop champion then oshuka tuza jifeedinga tukurabo muri ebye bigogo byo tukufeedingiramu ababe bitoche iwe wowe byoke orukwenda amasharura mingi orukwende emihingwa byawe kurebekaje kosa crop champion neza kuyamba abamwe crop champion mubire ni mumbuza engere y'ubutukubasamu kuka mixinga ati nkiwo ine bomba ya lita 2 noza kutabula umumu harimo akajiko nkakarikati noza kusipingamu otemu obujiko bubiri 20 liter jerrycan ingabo mu bomba yawe yabo ine bombe ya lita 2 noza kutamu obujiko bubiri lita 2 16 bwino mutwe ninga just okatemo otamutwa katema okatarevu yes azeche chango ntirugamu ebidomora 10 akaka kacheni karugamu ebidomora bya lita 2 nibigamu 5 atiwe noza kutabula waba oine epipa ningabwe ekidrum iwe ekidrum chawe cyakire 300 grams noza kutamu nikiza kuha gundi liters 200 nizozi nzora temuno kakana kan katabula eka akakani katabula half acre atiwe crop champion neshangiwo ikanere mu products nkamunana then half eri mwina then you crop champion you onaola zeho no muduka za agro shop noza kumushangayo ni babandi bamukwaninga bo mwamure ba farmer nimbasa kwerundana nimuteresimu nitubahikira nitubareteraho naho mu betira crop champion mwejo elinka just na screen bishi nabana nagukoresa ho kace aheze gutaburana natandika kufuhirira injura yago hazo buyagwa bwira nandiyo nimbikora umwazyo nimbasa gubika gufundikire je nyencha akarenga arike ngukorese ningogo nikuba gwafu crop champion nabo kuba abamwe hinenka abamwe abakaguraja nyonyine omuyembe gwanje mu kibuga ati yanugondi kufuira gwenka ogendo gulaka kahango waiza kasharaho ningabwe abamwe tubakamanya kashumura je ninka kariho zipu kunka okwanguha nibakashara ati yawaiza kashara wiya munko bujiko bubiri ninga kamwe nogaruko osibaho batia ingabo to mukavera abo kuba yaraba mwembeho neza kuba mizi neza kwinikeria mizi neyenga abo kuba eliyo mfomu ninko monyo no monyo wagurekaho niguza kwinika mamizi awe ne yafa bonka wakashweka hoje wakakubaje tikine buzibutine zibobura kari friendly tikine abamwe bagira tika affecting itaka wapi actually nani manyisa oguna natabwire guna natiro mbomba guna natire oine gukozesera je nyencha karenka garaka kakoresaho ogwe gwafa no gwafa wagudiluting no oine gukozesa nabana nabe misiri yo Burundi abone bakoresa crop champion nekozwa aha buri kihingo kuyaho
obutiko nkumanya butiko niba bwita obutuzi yes obutuzi bwonka nibwo tutakutaho crop champion nabo kubayo ensharura yabo eri different tinoza kusharura buli mukasheshe kandi hati and advising nkimwa binemboga ningabwe greens nakati no sharura after a week no spraying then after a week no bona kusharura konkati ya obutuzi bwo nibabusharura every day so aho nibwo bwonko butakuja konka washanga ngwiwe kimera cyawe kiriho green kireta ebi green hori kutaho crop champion obona kwiyambyo nebyo kwenda ekimera echa green na waende binyasi waenda compound yawe binyasi bikure bingi kutaho crop champion biza kwija so twahika bituzi tukahikamanya bice bitine that green color tine chlorophyll ebyo crop champion tibuka kwatagana hati chaba honka jiro butamanya nkafuhire mitumba yanje higuru ogwo mbazi gukangarukira wajango cyo kibachugwire kibachitashemire konka cyaba onkashanga nachikozire where do I run to crop champion eba takujire mu misho abo kuba yazo misho ni kiza kuba effective na badwe konka yakushika konka mubiri no basa kugenda nonaba yes konka handi teine buzibubona yanzo misho nzo mwirwaro taro first aid no era no bazawana bam then ubona kuzo mwirwaro konke handi crop champion teine buzibu Chomhendo Trust Rohi ni mpangare itwine okurugomba crop champion kandi ariyo natushomesa aha rwezo urwaha mababi turwo mwitaka kibanze cyakora cyashika weeks nkibira hari aho cyatanka kureta mababi obenho wastandikira cyaba honka twesa like emirundi ebiri yonka wajango yine kube at least eshatu konkanyo na ahiwanga mbirra hati cyanje cya challenge stage yakababi atanashira yakamoni can I still apply as a turukhendera yes you can still apply no basa kutaho atugambira ngo stage yo kubanza haraho nakugambira nti one wenda it to be resistant to some diseases diseases ezimwe tizirazi ningabwe nobukoko bumwe neza kububinga nti watandikanisa nayo konka watandika flowering ejo stage ni yeri kuchirayo ku ekimere ekinchetenga ku feeding bwabo kuba a fruit ni heri kuruga ati iwe ahaho niyo stage eyenkizo eya mane yo shemerire kufocusinga mweniwe wabo ali ejo stage then no chirioke konka hariya noza kuba nungambera ngo ati yanyowe kawanzire nguni resisting achi obukoko kandi kaburu konka wagitandikanisa neba ni haho echecho nicho shiri konka wotachitandikanise amasharura ngaza kuba mingi na nekimera ntiza kurebekaje konka resistant eje yo burwire na nobukoko terabe abo kuba notagitandikanisa naye nawe yogedereti okuba ati nyoda naye aprayingira hurundo rweza hakutandika konka mwe no buwagamba nahura naye ndangukorese crop champion mbweno nayo hati naye ndaningitaho ningo bunatandikise biriye bindi ezine beta chapplying waba wataho eyejeje yo mwitaka bamwe babanza bataho yo mwitaka it's very okay as long as wajitam it's very okay if you want waba oyine konka otine crop champion yo nkayo nekora yo nkano basaji kosa yo konka kingamba otaji mixing ankaye binamu bazogundi yo jiteke ko yonka wano endangwe kukorereje abo kuba titukumanya bari ebiba kuba batiremu nitwe bitukuta wa mixing ankana herbicides ninge ebikuyamu weed ibasa kukochesa ebimera byawe then crop champion otaji mixing ana chindi chona ebigambo bya Melodiat ukendera crop champion yeji nimbashaba mugendo mu maduka gona mugure crop champion abo kuba nedeta results nungi wezenda mduka yona okolechi ogure crop champion or applying ahabime hingo byawe obone kubona amasharura mingi kandi applying ba ahabi crops zona ezikuba zine green zo mduka ronda crop champion obone kuba farmer oshemerigwe yabare mnonga Chomhendo Trust Rohi okurugomba crop champion kuyatereza hakairako iwe yakira yakira rwezoru urukorese kuja kutuvuga no muhanda no twibaza as in seriously
program ekiri yasisemuka ahantu ho twaza kukomitwe twaza kuhumuraho tuza kwa twakira Jemima Ayebare no mjenyo ndijo aje kwari omuhumuriza arugamba ahakiri kurete mihondano yo makaya yiyongera ane cyakubasa kugitangisiriza neje kitakubasa gukoraho kugira ngo ebintu bitakagumiza muneva omaka gate ninkushaba ngo ogomeho Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka Atopuka loser. Alright. Wahura kesho ngorako buri Sunday. Shaisha tunecheka wakahura kesho ngorako. No hano manyangu Mr. Money, Uncle Money, Razak Banks, the truck driver. Nibana tahamu oliwina. The katu terero omhangs witu and we see. Hey. Yes. Kwataka simu kwataka. Wamukuru. Yego sebo. Amazina gawe. Agaba Eri. Eri Ogun Razak Banks okuruga at TV West niho nakutera oli live at TV West. Yes sebo. Omo programu chamuka na sente. Hine message ayi watunga simu yawo mwami Eri. Message na Joana sebo. Message ne gamba cyo mwami Eri. Message ne ya lecture Create Ventures. Aha. Mitwaro 50. Wahangure mitwaro 50 okuruga TV West. Eri kota shamerirwe neki kota shamerirwe. Shamerirwe munenda sebo. Okazana. Eri kotina matwenye nyenda pure ya karuru. Tera makaruru tumuri. Ngweno tarindaho tera star 238 star 3 star 10 hash oyegito mukazana ubwahati akarone kagambwaho buri hamwe. Otaza muka yawe okitirwa nk'obusasine naku okalimbagirwa omwanya go kushemererwa okashekoka kunkomuka omuzano muko wanje kurga omba ankore actors nugutu yawe cyubaro otaferwa muzanogu rwa kashatu no rwa kana shahe mwezo mwabazyo kandi nugwijagaruka mu rwa kashatu no rwa kana shaha mwenda n'ishicweka zo mwebazyo kama sasure kandi dinka chikoraga kechi kukicyambaho TV West Nehinda we bari wachirinitwe mu program ya sisimuka nutukusema mnonga bitego kuna nagambere akaniko kira kutukuba ntugamba n'umujenyi witu bodora kashatu ntucera kureba enshonga zkwatine namakagitu hamwe n'emiture yitu nkabantu mbona kasheshekerizo ntwenda tugambe ahacintu echkwatirine nemuhondano yo makan turebere mune yongera akasheshekerizo ntwenda kureba ahabwaci erimune yongera kandi tukakora ki kureba twacendeza kucakwekera ikirungi tujimaraho kimwe andi omujenyi wanje yahikira mu studios sebana kwakira no basagumizamu oyanjura abantu muno batureba ye bari moderator wa program eji hamwe n'abatebekanisa ba program eji n'abahukiza ba program eji abeshemwe mukamasimwe basheshaje amazina
nibanyita mucunguzi Joshua umuhabuzi kandi no muhumuriza umushonga zitari zimwe na zimwe kandi abana bakumanya mu muringo gundi yo mweshongozo wa gospel kandi uruko rwanse muhondano yo maka hamwe no kutunzuzwa kw'abana. Yes. Nanye ndatutangira kutwantu gamba emuhondano yo maka ntubantu manisa cicenyene. Emuhondano yo maka nekikorwa kibi ekikorerwa rwagati y'abantu abintu obuzaye then kikabuza umwe habanyabuzaro obusinge ekikorwa ekyo naishe bikorwa ebyo bikorwa harimo kutera kushanga umushira yatera omukazi omwana yatera abazire bakashanga umushira yakwesa kubi ebintu byeka naishe omukazi yaburwa bugabe habintu byatire mamani je kushanga abanyabuzare basharira amabashwerine maybe abanyankore n'icyo bakureta umushija obano kumushwereraho mweno tukashanga wanu pati abanyabuzari bamwe bakwatanisa na no mushija na isho mukazi bakasharira meka uriya atichirizingine nabo dene kikorwe kindi ebikorwe bikurete imihondano bingi kandi nibikorwa abantu abintu bizari ba family members against barrier. So nabigambo harimo kutera harokoza kubebyeka harimo ibyo tweta sexual violence harimo kugungana na nebindi kandi abishomiseho harimo kutocaringa umuntu psychologically cyonga enseta kukireba ukashanga umushija natuntuzo umukazi natuntuzo umushija enseta te kukireba nibikorerwa internally chunkuru ukikurwa nikikorerwaho nuwakuba nacenga niko nakwambyame n'umukazi wanje kamugeranyisha kwita namuhayira kandi kikorwa cyo nicumutuntuza chunka bahero ubuni bandi bandeba ngo ni marayika ntogo mushije tagira nshumba ukumuremesa kutayayira abanyabuzare nashi kumuremesa kushaba deni nabana kutuntuzibwa ebikorwa ebikurete imihondano rwagati y'abanyabuzare ni byinshi mutebekaniswa programme abo ko abantu baburije ubundi ko kuba no mugambera nkebe naja kataka kutire ubundi oshanga misho gona ntugateka hamushija yakutera ningo mukazi yakutera eza psychological torture ebi abantu no bacira kubima amisho mwene ntureba domestic violence erimune yonjera nishonga cezo ezirimunze leta yayiyonjera omaka mwaryezo necho cyuwatandikiraho cy'umuntu kugira ngo takakutira shana abantu nibani bena ngo umuntu atere mutahiwe bamurebe baheza kumuzika naisha barebe umuntu yaheza kutema mutahiwe bamwe buba kukikakaza ndishana umuntu ogwatirwe so nintandikira haryejo hine enkora yotweta mwenu traditional beliefs kare beliefs ni nyingi beliefs nezo zikurete mushija ya dominatinga mwenu yashominga powers akakora ibintu kwenda amateka dena karema kugambwaho na no kuhaburwa kimwe muri yecho no kushanga umushija yatera umukazi ndakuna kashonga kamaka akona kamaka mwenu mbakarema kukireba ngo umushija yatakutinde nabatakukunda niko kwa kushiraga karo umuntu bakarema kugireba mu area ya kurimino bakarema kukirema ngo n'umushango gwakorwa bakaraba kukireba ngo nekikorwa kikubasa kureta umoyita mutahiwe naishe kafa abana bakabona bene bakareba ngo okutera umukazi nekintu necaburijo hataho nubanore nuboyine nkirizeriye yo buhangwa yo kugira ngo umushija shemere kutera ha mukazi kandi na n'umukazi nawe tashimire kugitwara nkeshonga akagitwara harimwe no butakireba ngo nekikorwa ekigwire bakakijumira kandi bakahaburana n'ubwo rumuna nakikora okukireka naisho bakamutwara mu mbuga z'amateka kandi n'ikindi ibyo nenkiriza briefs hine yo buhangwa kandi hine na nenkirize zindi ezamakanisa between different ministries between different religions hino muntu rasa muhine shonga zinabire na hando rinjiro nawe abantu
mbwenu bagira ukashanga umuntu yaremesa mutayi we kushaba nashikuzo mweramizo nasho umuntu ukashanga yazo mu dini mutayi we yari munareba ngo maybe erimu neteze nsibo abantu then omwe yayanga kuzamu bakashanga ko muhereza we kanisa tendagambe ngo ne virana wa pastor arimu naragura ebishuba ngurahanganyekira ngo umukazi tumukazi w'ikiroto cyawe ugumushinja tumushinja w'ikiroto cyawe ate ejo briefs nazo haro inkiriza na no kwikiririza mu muntu hato nazimwe hasho okwikiririza mu muntu urukwa abantu butwa then ayesherekira mu dini ngo ruhangana we yagamba nacyo kiresire imihondano yakora ki yayongera because mbere nahando rengero heshonga studies umwe na zimwe bakashanga umwe yazo mu dini ondijo yayanga kugizamu naisho umwe yana akora ibikoro bibwire ondijo yazo mu kipapa cy'umunyadini then ukashanga umunyadini yatandika kuragura ntirahangana munini ndeba ngo ubwo mukazi tumukazi we kirozo cyago tumushira we mwene biri enkirizana no gushyikiriza mu bantu enkiriza yo hangwa habanta bamwe but when they are still locked there so na enkiriza zibiri ezenkiriza z'amakanisa enkiriza z'amadini na nenkiriza z'ubuhangwa zimwe muri yezo nazo ziresere imihondano yo maka erigero cyonka bumwe na bumwe hino butukigamba abantu batumisquoting abatwara kubi tona shiwe ntubona naho hino bintu bitushemere kuba tutakudebating aho na munonga ko kugira ngo umukazi aterwe aho nami ikintu cyo kigwira then umukazi obugabe kare okumwimo bugabe bwo kugira se bwo kugamba ibintu ebyatire mamanike naisho kumwimo bugabe okora decision uko mwana washemere kuba nashuma naisho kuba ukwashemere kuba natwarezubwa mwe naho ejo rigo hine kintu cyo shemere kuba netushomesa abantu kandi already nyowe nicyo kindesera kwabora abantu nibetinga kushomesebwa n'abantu nibetenga kushomesebwa hakabaho public awareness. General public awareness kandi n'abantu bona oba ni an individual person oba n'umuntu se kinomu oba ni general community nayo ikaba involved hata buzo buruho information neje abantu tibakujimanya habo kuba ati nkamateka twaza umuyiteka eri kugamba habibanja na n'ibintu bya family iteka rya land act eshura ya 2027 negira ngo mushija tashime family member wenda tashimire kuba naguze cyo banja tashimire kuba nakisimba mu banka tashimire kuba nakigabira umuntu tashimire kuba nakimogejinga atabanze yikirizingana n'aba family abo kuba ekibanje cyo yaba survival yaba family y'uburyo no bakwiha kaogo no bakwiha katoke no bakwiha otwana to kushemeza sacrifice hato kajanga umwe ya taking a decision iyo kubikweza for his personal benefits mwenu akaretera abana bari as a family members babona ngweno abantu binji ni bamanya ngo mushije yaya umwani no go mushija yaya kumugarikamo echo kibwira mazima okay echo watushobora ho chikwatine na enikiriza z'abantu mwezere munzite ezitakicire mbwenu ezimuzitegansamaka nanye ndatugambe ha bintu bya sente ntushira kurangu obworo nubureta okongera kw'imihondano yo makate kumayo nko muhumuriza no kigamba ho cece amazimo bworo buresire imihondano yo maka mwenu erigenda ebintu by'imfuna obworo mwene mbera zuturumo mazima embera zuturumo zitira sabo kuba eka yabe ino bworo school fees nebetaro echo kurya ni cyakitaro okujwara okutwara umwana heshomero medication mwene obworo buresire imihondano yo maka yayongera abo kuba omukazi kakushaba nko musheja school fees naisha kashabe byetengo byeka byabora omukazi hinubwa kuteka ngo maybe yo mushija nakwana nashambana so nubu yakuba takushambana chonge chikureta
ekikuretera imivuyo yimuka nkaho no kushaba ibintu ibikwani byetagisa okushanga byabura mwene ubworo nabwo burese n'imihondano yo maka kuburwa imirimo nano kugifera ako tutakagireyo owemeremo no inda kutugira mbu obundi amaka agine hakasente agine bintu bibotu bine muhondano yo maka eje mihondano yo maka noreba harimo kiba runyakitara rwumhine hakiriho hakiri noreba bumwe na bumwe hine nko mukazi atakukira kurondoza umushija imihanda ye munonge yazamo nanotwere mutundi utuyakora abana bane bashuma baba ni barya babumbekire umukazi baba ni bamujeka hino tuze twabashija otwakwimamisha nituche chonkana tukuteze nsibo family members so hati ngo mukazi yatakuterwa yatakuhayirwa chonka fuderoho abana bakushoma bakumujeka mwenu resources zazo atari sinoba manya umushija no manya ubunyakare nana hati abashije bamwe yayomba no mukazi akareba umukazi yaza hare hine uko kumweguraho kara yareta nk'ekintu ekira kacinge attention yo mukazi kikamuhumuriza kikamudivertinga ko gahare biri cunga to bworo bwabo neco takacu basa kucireta takabasa kucireta mweno obworo nibwo buridingire in fact nibwo buridingire shonga eziresire mihondano yo maka. Alright, shumi tujendo mishona program ya Sisimka. Turimuntu gamba ahashonga izkwatine ne muhondano yo maka. Turimuntu reba ahabwenchi erimune yongera kandi no kutwakwasa kucendeza. Ubundi kuri wabo ineyendije shonga eresire emuhondano yo maka ya yongera. Yes, ni nanaza kugambaho nti abantu baferirwe mirumu. Bamwe baferirwe mirumu kandi bamwe baburwe mirumu. Mwenu nkamaka couple erukushanga umushira tayino murumu. Chonka abana bene betenga kushoma tayi no muruma abana bene betenga kuriya tayi no murumu umudwire yarwara nayitegwa kutwara umwegwaro mweno kuburwe mirumu then hina nabaferirwe mirumu na mwenu na munonga hine program yarabiremu yo kutereza nkebibuga chonka ico cizira hati na mwenu program ejo neja kwa affecting amakagamo because nkabantu umutwaro gw'abantu gwaferwe mirumu kandi maybe ababirene bakore imirimo ejo no babirene barete byetengo byeka noreba ngo nihija ubwo no muyago gwa rwaza kushekinga amakagamo now shongez endijo no kuburwa ebikozeso ahamishango ejo erikuba ya reporting na munonga yemihonano yo mumaka noreba mukazi namba mpango iri affected n'abakazi so hino mukazi hino abakazi boba kubona abonesebwa nashuba kutunzuzibwa umuringa itari yemwe nemwe ba reporting emishango ejo osanga yaji reportinga kandi atini capacity yo kugifollowinga na parties ezishemere kuba nizihandling emishango ejo stine nkebikozeso katugire umushango gwa reporting no kutera ubwa domestic violence physical violence nashi assault case ya kenu murimirwa mateka hinashitsweta case management okumanaging omushango tumuri mugo muntu omwe. There are so many parties, there are so many stakeholders. Abashemere kuba ne baba involved kubyirudinga omushango. Habo kuba no chairman orisi wa nabasa kuprayingaho kutuga ku report habikorwa ebyomwe mba family members byakora bigwire. Nabaso bitagira capacity yo kuzanka ha police nashi kusamiza shongeje. Ekindi omukazi no basa kumutera naisho mushije no basa kumutera kandi umushango go kutera ashongashika nazo mu mateka munonga umushango n'icyo naco tucamanye umushango go kutera nigwani gwetinga medical form
police medical form hata usanga ngo aho medical form katugire ku police yaje issuinga yaje ha complainant nashi yaje ha victim then police yaza ku issuinga medical form ejo ashimira kuba nagitwaro mu irwaro bajijuze then agiretrievinga agigaruza ha police. It's part of an evidence omushaho nayoreka abo kikwataho ngo mazimo umutoka kozereki atirwe bamwihirema mino nashi aine bruises oba yazima nashi bamutera bamutaza umunda hinabashije bakutera imigere yanye nenda na nebindi. Ejo medical form kuza kujiza mu myanya itari yemwe nemwe hino kusanga uherese facility erhare then nka doctor because ejo medical form tashimire kuba nejizubwa na n'umuntu wena na nurse kari na nurse ashimire kuba nejizubwa na medical officer na ishi a doctor hata shanga maybe some kuza ku accessing health facilities ukafuna umuntu ogwe mushanga medical personnel ushanga cyaguma kikwetagiga abantu ngani kutamaka sente kuza kugira ngo bakwijirize medical form hariho kutwara abajurizi abajurizi file takagiro wa kugira ngo state attorney umuhoreza wa government sanctioning file ejo kirarigira gwaguriye umushango wa domestic violence na assault kirarigirira jonka hina kushanga umuhoreza wa government kuza kuji sanctioning kuza kujihanika mu file zo mu koti hari tingwa abajurizi bashango wa reporting umushango taine capacity yo transporting abajurizi because abajurizi n'abajurizi babo ko shangano aja nyumutante ko mu mishango yanyu echunga hakiri yaba ine capacity yo kuba transporting kuba isya aho bakwetaga no basa kushanga ya reporting umushango shunga umushango ugwakorerwa ni hetagisa maybe police kuza yonasha other stakeholders abo chikwataho kuza collecting yo samples nashi kuza visiting a scene of crime bakareba nenche cyakorerwa esanga tini capacity yo transporting abo chikwataho kandi maybe wasanga na police iryo mwanyo guri nearby itine na nebikozes so mwenu limited resources na no kuza kushomesa abantu kuza kushomesa ku training abantu bakashomesa ntomushishemere kuba natwaza ati umukaza shimire kuba natwaza ati nurema nyine nka program iyo kuhabura abantu kubashimire kuba nibatebekane soburagwa hina abantu abakoze uroburagwa obufire obuhondanisize family nyingi kandi bukaretera n'aba family members bamwe bitana aho ninjano ituratandikire dashikaza kashatse n'ibiri yazaraba muri shayibiri tuchimtuguza mu mnisho mu program ya sisimka umuhumeza witariyaha aramuna tugambira hanshonga ezkwatirine ne muhondano yomaka monika tuzomuka humuro kace tuza kuba tugarika tureba tukabasa kugicendeza tutakabecere cuno twaje mariraho cumwe bite tuza kuba tubugambaho kuturagarice katuzomuka humuro mutakarwa Bolder and hotter than ever. Hello, Mr. Right is back in season 3 on StarTimes Makula Chika, starting 15th March every Sunday at 8 p.m. This is Uganda's ultimate TV dating show where intentional kings step up and confident queens dominate the stage, where charm meets class, swag meets beauty, and money meets nyash. All in Spotlight. Who will walk away with a soulmate? Hello, Mr. Right Season 3. It's sponsored by Vaseline, Viat Esheri, and lead sponsor Chinatown. Hello, Mr. Right Season 3. Love, vibes, drama.
TV West Nehinda we bari bakiri nitwe on program ya Simuka enshonga ni yemwe ekwatine ne mundano yo maka ntureba ne yongera kandi eco kushasha mnonga tushanje nabamwe baferire umuryeji emhondano yo maka mwentu naho muhumuriza kutugambera aha bwacere mune yongera no kutwakubasa kugicendeza umuntu gamba akinte chukwatine no buragwa waje yes oburagwa ya hina abantu abakoze uburagwa bwaho na nisa families abo kuba mu family nyingi hine family zo kushanga ngo harimo abana ba dadi harimo abana ba mama manu hina bashije bakoze ibintu byabo no sanga ina ma farms ine center account mwenu akora nko buragwa buriyoke aho kugira ngo efamage nerisizo mutari gisharasharamo aha bukuba nana amanyangu maybe mu bana bayine obani batanu bana bana bini ba capacity atarisi yomo kutamwente nka 20 acane kaciri direct perhaps na nabana babine capacity kubana bakora ki buryo muna leta nkente 20 barisizo usanga akakore ibintu bye account ayino sente zo kugira ngo zigumeho chonkezi mwije muzigabane zibayambe okweyombeka kandi hine nabandi abine nka projects nimba inenga like a sham of cartoons naishi pachura na nebindi hato muntu hine wakora buragwa ukarangu yabukora book favoring family ye abukuba ya mweni akashanga yatamu family yagisigira na baroya abarahwere all family members kurango tino wakora ki tine owangirizwe cyunga hino muntu kusanga ina abana omubana abazire mu bakazi batakushana abazire mu bakazi batakushana aine nabo yazira hero kandi aine bintu mwenu tiyabaganisaje hatu ahandike ngo nyoti ndikwenda abantu bije basarasaremu babo kuba president akagamba hacarandi fragmentation hatu usanga nk'abana ba mama arubu bafunamu buryo buragwa ababiri barya side ya daddy batafunamu abo kuba bayibembeza ngo mukama we kakagira ngo mutari carasharamu kandi abana bakwikiriza muri nyina abakoze benefitinga muri yeche kintu then abari batakumwikiriza mushange banyigiriza so oburagogwe nabo bwine question mark kandi hino buragwo kusanga bwakwate ibintu ibyakubiri ni benefiting abantu batani 10 usanga byaza ha side yo bamwe no bakuru buragwa usanga umukaza atamuha abana bagira ibintu nyino wabazire chonka katurugo abeshonga yobwire tukakora tatukaturebe tukabasa kuchendeza okuchendeza no neji first of all no kushomesa abantu bakamanya okubasemera ko bane baturana kandi okushomesa twakubire ni kuba mu general public honka kwakubire ni kutandikirana no omaka omashumero namwenu okumentoring eminyeto mentor okhabure eminyeto okwesemera kuba ne behaving habwo burungi bwayo obwanyensya kugira ngo ni case kwakuba kari omunyeto ko mwana wishomero abo usinja yishomero kandi abo businje omumaka then ekindi okushomeza public awareness chikorwe government kecho chituru muntu kwa government ekikore namwenu nanga kare katugumiza chunkana ninyenda kwebaza aba program na management ya Radio West kutako programs na TV West okay fine na TV West habwa programezi ezo kushomesa abantu nimwe bamanya bamwe nibija kufunamo then abantu reka bashomesa bwe ekindi abana reka tubahabura kubashemera kuba ni batwarezana abuko abana bamwe tubanagire nyuma namweno bamwe tukaconcentrating abana babiki twareka abana babojo nene kindi mu kushomesa ukwe
na n'abakazi tutagira ngo bakiri bariya aba bashwenkuruza bitu omukazi panao ainese aha bintu ebyatire mamane je ejeje kuja akanakasango kamaka kasemere kugumomo mwene umuntu bakagumana bamunyigirizogwe bakamuraza bushaba kumutera bakumuhaira ebintu byatire mamane gena nabana be ngo mukama weka yasharamu echecho kigwira kandi na nabahereza bamuranga abahereza bamukama nimwe kai bagezeho kombe kama kagabantu bombe kama kagabantu batakakwese kigambo Yesu batakakwese kigambo ruhanga yangambira ukagambira umuntu ekintu abo ninjira n'abahereza bekishobo abekishobo nanongwire bwa Yesu false preachers they were there chonke kizibhati kakuba yahandikise ministry bakugira ngo ine lawyers and what nabatakenda Bidana wo hacheme kuba hawo regulation yaga madina gari munige yonjera kandi ukashanga at the end of the day gari muniga misleading abantu enyikiriza zimwe misleading abantu ruhanga yagamba abo kuba ejo belief manyo ko umuntu kakwikiririza umuntu n'ikintu kikuremera wano kimana ni kwikiririzamo no basokore kigwirende makukireba so namwenu ashongeje kugera ruhanga yagamba omukazi azire n'umushije abana batanu ngo ruhanga yagira ngo umukazi tuwe kiroto cyawe ubwo umushije tumushije we kiroto cyawe hashi ruhanga kabarahe wabire no mushira ekikumanyisa ruhanga wabire ariho kumushira na hatariho kandi hine bintu bitakabura kwija umagara gensege then ekindi government eteho enkora iyo kushumesa abantu buri every village buri institutions abantu bakinga ko bashimira kuba ni batwarezana kandi ececi hashonga yo kurwana isobworo namwe no government ningiye baza PDM manyaka sente ka PDM kayambira abantu bamwe ejo nkora yo kurwana isobworo kerabe bireho eyongere namani aha nkora yo kushumesa abantu kandi na resources imyanya shemire kuba neherereze bwamu neyamba abantu kwanuringa imishango ya domestic violence obani police obani umuka ibongere na nebukoze somanye no basa kushanga umuntu bamuplantinga umasaza nkabiri taine tambura taine anything then na mu myanya ejo tarist nka police bakubire ni bataho nka bakubine bato some structures so kugira ngo ni case umukazi kuyakunga maybe abase kuraraho umwana bagira ngo umwana yabura usanga atari sabeho nka food eri provided yo kugira ngo in case abana baba bazuzire baba cyabaronera home nanka aho bashimye kuba ni bakora ki bashimye kuba home babies homes babe bine food babe bine mwene bikoze kuja ba supporting ba victims ba n'abashweri na munonga bakazi kanza hadi yakabakazi nakanye takabashija okwetegereza eshonga y'ikigambo human women rights woman emancipation ubugabo bwo mukazi buriya kana abashomiseho nti ejinkore ya hifoshi niyo kugira ngo bana babici bashome nani uja hosting obe MP obe RDC obe DPC obe doctor obe pilot obe anything ejo niyo meaning ya women emancipation chonga ha family chonga nacho kakigambaho tuwashanga umukazi wa prime minister ukenda ngaze mu kiyunga kutekere na niwe noba utakwetegereza nkiwe nabo takusupportinga mukazi wawe ubushimero kumanya umukazi wawe arya habuhereza cyo umukazi ni editicha naenda kuchera isomero mwenda ngabanze yakora ki yakutera hakatugu mwenu hati yateka katugu kaza kuzasha hina asemero bayisha isatwa yakira isomero kare turebe obugabe bw'abakazi emwabakazi murebe nko kumura understanding ekintu ekyo nkorebe ngo ha level yeka na mukama wawe nibaro
atarisi wa musipe yaringiraho ka time master mamwatiza utakaba nantagambwaho wabo kuba ngo oyineki oyinovuga because naneka nayo ene principles zayo cyo twacicenga ombugamba bwa bwa muheru ashongeje ombugamba bwanje bwa muheru nimbende zo bisinje mu makaganyu kandi nisima administration ya Radio West TV West abakutuhereza nabakuturikiza mutakayi haho abantu bacayitanga kushomesebwa kandi abunasiko mukazi wanje nabana nabakama banje n'abaramusya nimbenezo bisinje mu makaganyu amazina ni Mucunguzi Joshua omuhumuriza kandi umuhabuzo mushonga zamaka kandi nimbashaba ngo mushabe mwege kusitama mukarizoruvinga issues mutabanze mwakora ki mwarwana aba kushira kumpurikiza na no following programs zanje hasheshe media ni kwesa kansera Joshua omuhabuzo wanyu kandi abakukiro bwingi nibashanga mu music ni kweshongora abantu nabwo no buherezo bwanje rahanga bampera umucyo. Okay, wabare mnonga omwami Joshua abokwija kutugambira ahashonga y'umuhondano yo maka nutureba no wasana yo kugishoma hino taratunge chance yo kufollowinga program eji chonke namba yesumu eri 0 mushanju 88 08 makumyana 10 ya Airtel 0 mushanju 5 29 09 5 no basa contactinga ukhabure okweshimire kuba no twarizika yawe banga bampera umucyo. Okay, domestic violence erimuna yiyongera omaka gitu kandi of course twareba hashonga eziri munzireta yayiyongera omwihanga wike yawire tukareba na police omu report yabo yemishango ya 2025 ningasho mwaka gwa 2025 ekagamba kintu cha assault kandi twashange nyingi neruga omaka gitu omushija kutera omukazi kutera omushija we and of course into domestic violence kuberi amaka tigakutunguka amakaga gatatungukire nchimaisa na community tukuturamu neba negarike nyimate kabasa kutunguka mwende katujezo turebo kutwa kubasa kumara ebizibu byitu byo maka wundi takajiro ko yona ukashanga turi kwebubaza polisi watera umukazi wawe abamwe baferire mu amagara gabo gagenda abana basigara barye fuzi nebintu kebyo mazima nicibaciri cibi tukabe twendagumizamo bituntureba bwire bwitu bwahayo katukomaha bitumze ibisisi no arimuna ija kushemeza okusashaha ishatu zenyine mutakarga TV West. Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubaza